maunang ingana guys ang uban kay ang kanina lang ginagmay ang palito nila kay para isara ka gamit nig human nig open usara ka gamitan jud ni siya guys usara jud ka gamit so mao na ang uban ginagmay lang ang gagmay ang paliton then sa dili ganahan ani mao ni siya ang palito nila so mao na siya guys kani siya kay dugay kay siya maubos kay kalagsara kay mangita og ingani nga kuan niya og kanang naay mo palit nga dili available ni kani na lang ilang paliton so mara na siya guys ato na ni siyang i-display kay para mahuman na ta so thank you. Ito nang display guys.